lockdown kita Sunday masih sabo nglong lang chilang ram rai pu kasi non ke lut lo jo nglong lut lo che nang lang bom tha wi pitong do nang lang bom moi dam piu nang nglong kar du ke daktal bahari lang teng du so ang long abang ke kong juga thoi bu area sido Rambisa bu ang long lo noni tum kedam bom bu hidi tak lem klem masozo ta hidi tak klem le lang teng teng masih an lo pusi dolo seria ing long red kian tadu Puanta lagi soklo nempu ikan tawara wiejok langsi ako nang kupoyo kang ngublo yes parun chibu ani sope talo po kadu po yo tempo pula kau lupa, ha? Apa memang dah, dah, tata, puan mana tawar kali maka atakam kita mana, laki Rambisa roy lo, kalau lihat kita langsir dik, dapat mau langsir ngala setok kampo. La Rambisa podi me Volongkom-Aji pen kalau 7 kilometer anbak duji kongju thoi area si puri po la surya la hai ka bagan saji lo la kho hoilu ka ri ka arlong ti arlong yu lapu tu ke dong kui yu ben kalau dah arlong lo lebu tanu bu putur ke laga oh kalang lo lah laga nempu kenong ada saja lo ada diklaim abang mau kau non la bilang kaldu po tawar avi pemani tu non tawar be pakai yang punang ko pupen no lah pakai yang punang video lang no dak ludang te dislike pin no lang mesen pun like pin no channel lang keep milang be subscribe no asal video ke udah nih paklang pon bompo joko yang punong ngablu di kan ke ho Halu senang pun. Lasan pun kejauh emi kah? Puge redgian wifi tame. Yang dong puri pelata harum ke kelulu te lagi. Ho, lang roy lo. Yo. Tapi lang me tulong long ta yo. Oh, bon. Yo sensang. Karbiang long pun langsung coba yo. Nong ram silu nong kok poyo nang lang nutha. Ya, yau. Ya, susu tu kok buka, yau. Oh. Ah. Susu mam si bipon tan le ko yo. Nupa ka cewan ni ke. Oi. Dah. Yes. Ayo. Nong ngetet pakai lapu hello. Napak cawan yang pula. Napak cawan yang ni. Napak cawan yang ni dah jog lo. Ing sudum po arong. Yeah.
Kalau kahen up ke kahen up tak ke bilang leko. Cek kami kali malah. Ubay lu buka. Cek bangtang kali ko lagi. Kai thoban. Yeah. Yo. Ente langsung dah keluar milih ho. Hancur orang parang burun lu. Puan colo ho. Sudah urco masuk sudah lo. Arling pikir kok. Oh lagi hal lu di. Ha? Dah lapu ke? Kang okong lu. Dak cek rumah itu lagi santu dop 2 menit pergi. Arlong kete bari. Ubay dulu rem ke? Bom nang kalau yo. Tuwa cipon pon bom nang kalau. Tidak mesiksa kalau. Laga tuwar pon bom lo. Bang apa kalau ta? Ya bang lo. 8 pon thor bo hopan lo bo. Hopan na chok lo ane panan ni lo. Bang tang tang puma ubay curi pon rong lo. Ubay cuma pik cek bang tang ubay. Awat praktik lo kayak. Dok chop dia lo. Ubay ta walk pen cuma pik lo. Walk pen là ubay bang umang po ubay pen. Ubay men lo te walk pen tunang po cuma pik lo lagi. Lang bom lo dak lang yo. Ubay. Lagi. Ekta bahari yo. Bahari isi lo. Dolang. Oban kithu mere ubay. Nla. Husoi pon lapsi pon po hem. Engke ubdam fit po, lepdam fit po. Ibu kuson mang soi ning lang nun tha. Beg ke cewan we malah pukrong pon roi lo ke pon boyo. Ke ponji pon cewan we cewan we ubay lo ta lason krong pon roi lo mohem le lo te laso pot bang lep sak po upo bo pon bhaji po. Yes lo. Langsung lang nang kili. Insam to ko jo salang di. Arlong si chap pre mo yo. Kubang ke angko ridlo la solang ro ke reken solang ing sampik dah tamai kila mai ki mutlo kila te gelak lo kan sampik lo lage Amodam nanti mendapat konon di produk luasa lo. Sofi aja saya kira lagi. Sofi nong aja saja lo. Ini hari. Kalau dulu bo, melati.
Non baat sudah polo ni po. Ada kerip kecilan kan ni bagan. Ya. Lang lo berkat ke. Kalau monti pilo. Adolo ngame pigan lo. Non hem ke daim hancuri bom lo. Kalau non gari kan tuan anggap penangku. Heman tang itu. Ini produk lo.